Potaging lugod ning Diyos, yang magdatong king biyatamo, milako na po'y sablang kalungkutan, mipalitan timan. Di na nakang kapasnawan at alanggang tula ni nga pong Ginoo. Mulining kapilang men, maging mala ng kapilang ni Kristo, lalo may aluluguran. At kung kapilang men, aluluguran ng ating Saint Ignatius, to know Him intimately, to love Him very dearly, and to follow Him closely. At isusin po kami ni ating puwitang relasyon tamo king ako. If you want to bring happiness to the whole world, sabi ng Saint Mother Teresa of Calcutta, go home and love family. So, maya pa oras po, Tepongat at maya pa oras, kay Parokya ng San Matias, kaya kayong 59th anniversary. Lugod ng Kristo, itipon na kadamo, kaya magsaya at tumulak mo. Ikalang at luguran niya'y Diyos sa mabiyay. Ating parang tao, king lugod adalisay. Imong pamagsadya, king kapag masusyan ning 59 anibersaryo, ning pangatatag ning parokya ng San Matias Apostol. Bisasabihan tamo ding ali-aliwang kabaldugan ning amanan. Malugod, manatili tamong tapat, parating gawan, ing dapat, atintang maulang agawa, agyang ting pamiyaliwa, linawan talang lubusan, ding kaya katang kapagnasan, umetang mipagrespeto, nyagawan taing usto, gunyat at maging lasip, dagol tasang maisip, usukan na rin aliwa, baning dapat apagawa. Diyan niyang pundasyong matibi, ing maulatang pamiyabi. Adwan ngayon ing grasya ning Diyos, ing kapag masusyana ning 59 abanwang anibersaryo ning pangatatag ning parokya ng San Matias Apostol. Pan kanito, miyatasat maging malugod, ban maging kalugod-lugod. Joy ay Diyos.